भवन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभान्ति नेत्रां वदेहमद्यां जगदीश्वरि त्वां महालक्ष्मी सुविद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् महालक्ष्मीयै नमो नमः पुत्रमङ्गलम् पंचदानपुत्रस्य जनानस्य मनोवाञ्छितफलप्राप्त्यार्थं यस्तो हवनकर्मणे सन्तुष्ट भव। ओम नमस्कारं तुमेव माता पिता तुमेव सर्वार्थसारनिके सर्वनेत्रमते गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा नादिव्ये सर्वांगलमंगल्ये श्री सर्वार्थसारनिके सर्वनेत्रमते गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा नादिव्ये सर्वांगलमंगल्ये श्री सर्वार्थसारनिके सर्वनेत्रमते गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा नादिव्ये सर्वांगलमंगल्ये श्री सर्वार्थसारनिके सर्वनेत्रमते गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा नादिव्ये। ओम कुंदंतु गंगामणि वयं कुटां रत्नपटांता अर्जुवस्य कवचपहस्तां भयवरकरां चंद्रचूडन्ति नेत्रां नानालंकारयुक्तमणि ज्योतिरे चारटा बड़ सहिता अच्छे तो यहाँ पे रखिथे